Gesù Cristo che la che liusa sedi che nino pete gozelia ngo voketa donu Gesù Cristo che cre ula chegesa ula che mejidi poke cre tagesa che la che le kabi uketz che mere kabi uketz ngo soko che pudi THEJA nguvolia je dio ba do no ngo je do mi ke kari uma to cheke gele la ni pu THEJA ne rivora me je ro wo ke cheke ne nu shoze ke sedi ba ke je uke gunuri si ke je ba muti do uke merke gridile ni pu ki for ke ba pete ni pu ha ka for ke le gozo shiri ki ti ki nu badi ke shone ke krotho ke ba pete ni pu uke mengu ke mi di jabe ngo pete tse tin tiliro ngo la sande me yes sande wala de Zanuo Krotho sande mu tiliro Tanquist Zanuo Krotho ke shom hatogo tavu ke zo tse do se she sika heliro iji lirie chazu new reserve mu new minister seal Zanuo Krotho go ngola sika hego ke sege jo tsedo ke zedi TSALI pro go chiri ni pu TSALI porsho ke le chen ba we KETHODIE wasa president arha ke liu hityo ke je asitu mu po tisi ki jenu ki jigi thali dio Jehovah near ha ke liu Israel ke mesa we puya ai Jehovah ni ke penyopve ni zevila ni petaya ke jau ni vo ke jenu ni chatashi ya ke zu atinu diko mu amelu kele ke metoko bu mu zenu lili ke sechi Jehovah atikru mu arhageliu ngo pete ke zedi rosho chili no kumepve ke zedi rosho chili no kumepve arhageliu zatsedio ke zahageliu Oh
Prelude he pengu Prelude he tata pengu kes di Prelude he tata pengu kelila Jesus Jehovah Seva Unieti Kimaya Jesus Kunye Agese Zanuo Krotho Zesi tali di tsali reso chilinu ku hidie teta Peteke zesi tali Keme sabroto kite unishi KECHA Vitsino Iralu unishi KECHA Vitsino Iralu
Hallelujah. Kemasatwa ni pujisu. Disoja hori. Gide bori pomare. No yego kreke se gide jashi. Nipu no kivike sore kabe yezde yego bu. Shodio. Nipu ger shokinu. Vor balite bezewe. Vor kelia bette gola ke teje kabientia. Non rofunu no yego zebale. Kemye popo ke tsakamasali. Hekeleke me dogo tsakame sali he. Sidi nipu hekobu potiho. Hanu ke krotho ke zenu. Hekobu mo zenu lele ke setsidi ke krotho voke le tselichi. Anipu a Jehova. Hekowe rokom yetsidi haidi vo bawe deri. Temye krobo nipu jisu. Ke tseken nuri fedi bazunu pa. Jiu jenya ke krike zo zofu ke krike tsiri fedi. Nipu tetzenu ba. No sukorize tuleche. Nipu a Jehova, soko bunu shiri utu banu shiro ketura shiri, nurokra mu ntezemu, nginu tefu mu unityo gele chile chesidi, nkicha Yahweh. Anipu a Jehova, shiro chedo yego, porhike krike tunu, nker shoma togo tsavotyo, no nipu ndiege zasuketyo, nkityo Nise Iralu. Anipu a Jehova, nrofun masibye. Porque tu se dit, pour vous, mais d'autres se dit que ça se l'est que tu l'as, non pour croire ce Dieu. Dieu y a rien que tu as bon chéri. Pour ça, pour la silemu, les pays viennent se que tu l'as. Ni pour silé que tu as que quoi qu'avait. Qui est mieux pour que tu rites ce Dieu si dit qui chayawe. Ani pour que KETHODIE projetio. Dieu, ça les trucs que tu as. A chaque écrit, nous avons ce que tu as. Trafic au chéri. A qui nous ce que tu as chéri, ni pour que c'est que ça. Qui me saque ça, Dieu, ni pour mériter que tu as. Oh, à Jehova, Jad, Goritsu, non, Zanuo Krotho, mais les vous que tu pètes, Gorit, Jabietze, à Jehova, Zanuo Krotho, Zhünyü, ni pour vous ni pour Jésus, à Jehova, au Chame, j'ai dit là d'ailleurs. Derin qui nous kenni, Riche Getze, ou THEJA Getze, THEJA Sumuli dit, tu l'as pris, les mieux, Anipu, ye Krotho donu. Pomia chazunu unye totsudo no sukorize tule no sukori cross jeshi din kichayawe anipu je doro shohabu modunu lele ke sasle je ke puker no tsuketyo acha ke kriketsunu njapu tsuketyo pette korimbu cross je di ke jisuzanu chamu melosdewe amen.
go jelly ro kechati o mbalido mu go tie dil lienu tuger ba kimi China la chalido ati hakinu dilenu tuger ba kimi di presoda China mieze mohosoro timi meche hasi mumha kizivichsi China mi ki jeli ro zator ni ka jali ro ki jitu ke create ko nguli do ni tu jali ro ki je ke THEJA mu ki jitu ke nyo ko nguli do paso jali ro sapati ki jitu te mu ko jali ro tropical tachko China mi ki je orhi ke kri ke je bator musu ki zedi indigenous temye Kripping Ukiba, Nyolhum million 1.4 ba. Mao Zedong 1949 ki Sierdi Communist Party ke Khagelie sie mie 45 million sietasi. Temye pu dipu ke hu che retamu sie economy shosera. Cieli ro China mie ki jenu economy ke vito ke new Chaba deri kenyimie Nise Iralu ke jemie lure secretary chaba rena nunu mie million ke je selo bako nu vorm hato cha famu lubayasi economy utavi ke bala environmental pollution ri ke koto po chaba social issue koliro kikru ke khogeje khoseba utho ke hiro pe vogeje ki jenu ke khoto bo cheba North Korean refugee lam ha ke vogeje ba tiche ponu 13 million abortion chawaya mu million se hichumie bu orphan chataya si mu pulye kel ho million hichumie ukra u khawamu uze ke wacheya Derim hakere hagodonu zo shiri kepenefe pomhatho chebazo 1975 tiki China mu Christamie 2.7 million kizo tie Christamie 75 million bate zero Christamie kepeche ze ke sekeba mu cultural revolution 1966 nouveau 1976 la ki huki go sorkari Christamia Krobak par keta ngulia registered chekamo ki huki go sorkari u pesetaya siro nanu Christami koliro muslim ye jenunu kepechezek kesekeche chetaya Christamia krolieje sla nun ke zatho koliro Bible ngulie moroshoba Bible ke bata se morosho biba mu kelhu jorli ke vi ko se lu morosho ke che nun ha ko se ke zaba tie 183 million dili ke vi simulo mu million 500 Taoism Buddhism Confucianism mu atheism ke bata ha ko la u ke vaba KECHA nun koliro cha seva cha se hago presidi ke ze ke cha chelero cha poliro ke pecheze ke seba zuri ke hubu koli ke dola bible ke patha diebu machmechedi themye ko khohi le ke dola ke penyufki chadyo cha ke new jisu ke patha diekobu China mi culture nu po mi khrilie ke tiola mu nan ke kriko ke patha die potu ke moko thasa ke tiola chadyo number seuli ro themye ke ro poma ke resile di abortion suicide abandonment mu human trafficking hago khali ke tiola chadyo ngo che pete ke zedi akola chalia maso
제 아경우티 발리도 KEHOULUOÜ 미지디 콜레네 차고칠래서 디게바게 크토포조와 논테 효공 미지디 효슬라버 부티바부터 기비하는 카케슬란 페제 노 타자케 크라이 카피에 헤츠스야 수도누 효공 하후요 있어버디 계소누 카사다디 티서버 바니부 노 차케마 사실리아 모자 피비에 서버 길리아 빠템 호이 카비에 잡 피비에서 거의 있으리아 시즈문나 해켈루이센 tsyawe no hekelui libye sakem masabye tsya no hori libedi THEJA ke sai khabye himibo ke preseli je yoga hobo pete ke zen ke no redi Jesu Christa era ke Zanuo ki prom THEJA chasawe Acie ke thole se preseke dioro look kusoku kere soru tu the ke tefe nunu serepo look kusoku kere soru tu the kere tefe nunu serepo keto Putsigi tu be ke ba oliro ke ni me po mu lazar je Tiedze ke ni me po fe merie me ge ketze mu lilen ke vife jedi tison he po tego tsbaya mu lazar ke tse ke zmi po ke tsfe tho chufdi po tsare ki baya po ke ni umiz ginu ke tsare rie ke chuko tsne chef baya sidi te fuko zori vor pogi ke tsfe ko meyo baya Sitem haket zeu sheta muti gidilie ko pupievo Abraham mergi bawa. Siro keni uri sheta di krua. Sidi povo hades nunu kemeje pibata. Sidi poto shiru vo ratza Abraham keki lazarba di ngulie. Site melie po retsedi she. Apo Abraham, angu mejeche, no lazar kete pie pobu, pojikinyo sevor, sele di pie, ame se pekuseche. Kekrila mona, amie haununu, mehume jeba ketala sida. Deri Abraham she, anyo ntori rekraseche, no nkerhiki hakevi ke nguate, Siri Lazarwe hake shok hekongu. Deri chewe po ke tego mu nowe ke meje bate. Sizomone heko mu niko donu ke hos ke suse. Po bate sala hatsanu miepuri tyo
你给咱不给例子，木你不里只咱努一个给咱窝里根子，是这不些，只有阿婆，那安我们接受的，不给这边阿婆给努世界，是努阿些在这里面，别我巴了，木乌个不给没接个这。此后努沃莫里个丢啦，不乌个基不是比较。Dari Abraham lashe, uko Musa mushe teke siko ba, uko bus ko diraneliche. Site pushe, apo Abraham si shole, mie puo keshe nunu hilalie di, uko kivoro, uko ri, uko nu, ke dilie tole. Dari puo she puo ki, uko Musamu, she teke siko dieturi renamoro. Me puo que se no nur hilali di zevozori uko peleliel holi sita que binyo fe bozabe podie prokaso ko maso ko lotselichi Prelude, KECHA 칠리냐? KECHA 칠도. Vitsino 그저 Metha 그저 KRÜTA 이렇게 보나봐. 이 기차무 너를 보게 되니구나. 이 크로히 이 고즈버 먼저 터글이라. THEJA kapilchawe. Apando hanu andi chobugni sidi ke zagdno no donc me sorfu pie afbie achipkobie abu mendugum hidi diu se ke zagli akrohischi ame atie anulendo DIEKEPU, DIEKEPU, Vitsino Liegise, ZHAPU, ZHAPU, ZHAPU Viseyie TSALI. Jésus Christ a raligado da sedi que panafan ki amejimelamo THEJA kapinsewe. Amen. Que panafa ZHAPU shilgivi patiho kapia katsala que panafa pazie mo UBC pastoral team muri paziwe ugo ke huwe chitie living the word diu chazadi Liegise suse wo di bo di chayu chidi ke puvolje aro chido abu ake nibo pulgevi liberty su kapia katsala ugo kazedi the truth about hell, the serious consequences of not living the word, leading to eternal condemnation, suffering in hell. Igichuse kezalina. Katolese diu vatsapie habo pus sebe ke betaligedo umhasido mo. Deri tsiki habo urcha muto uketsugaba nunne busedi kezalina. Dichayu ke pugira mudza ungo kezedi akrubo lekesa lepesu eriesnya. Du vodi tapu Krotho nurz divor zido umeso se depois
So, how serious are we as Christians? How serious are we about the cross of Christ? Jesu Christa kepeleme chiligadala kidebo su legeme si tendum mayashigaja ute uketso prelasinya. Jesu Christa ginu ur haswa gadala kitedebo usijelebe unmaliashigaja. Jesu Christa crusu kidebo pomare musala keditedebo legeme si ashigaja. Marika chachi keme jigado miziunu ugo haswa gadala kidebo ununyudi sunu vodajiga chigola tennunyali ashigaja lekesa 예수 사시는 때문에 그러나 미지하고 그 부게저 니야모 미호메 랄리로 그 크리에 potsu급 개츠게 번호프 보고질라 그 크리에 potsu급 그 번호프 보고저 시에 막기 부리 때문에 그 차치게 매지게도 미지에 터치시게 분우 땡큐 시기즈 보리 그 시비 발에 로가즈 레야 시기즈라 딜리기리 그 바타미리 토픽하우 분야가 뭐시 제도 그 돈으리 미호메 레게자 can't we just bypass the topic of hell 미지우 제그 부무디 띠기 제그 불리무디 그 저리 레드 모기시 Charles Spurgeon, the great English preacher, once said, think lightly of hell, and you will think lightly of the cross. Think little of the suffering of lost souls, and you will soon think little of the Savior who delivers you from them. Some people avoid the issue of hell because they want to view death as the end, when it is just the beginning. We will appreciate more what Jesus did for us at the cross when we look at where we were heading before coming to Christ. Catholic saunu lesedago mohosliro ke kraza tupie ke pelemie miliu moro ke pelemie ke hugo seke semulito musunu ke kraza die ke pelemie tar hogese ubu ukiri nugese ubu menoli nugese ubu hroi bali nugese podize chili nugese rie chili nugese dietho sigba mulia. The Bible warned that these end times would be satanically energized. Catholic poti telazade satani poti sitazege sidi ugo bie kresigedo ugo bie kresido patse por he sego satagado se ugo warn tarhoswe. Pue tichietenie for centuries pomhatokesho so tsvorde Sela posusa sasi seba ugo shakresagadla po batan kiu nesmor susiga sipevi seba pokiju musnuga vigo chipeke zivi kemeva pripri gesa sidi ngupie mehu lilia pilina segaja dosugo sasi torbazo. He knows how to make the world and all it offers seem glamorous and attractive. Siro Jesu Christa chem hai vodale hole ketserise uketsi ubie kero vogetse dos soko reach si thobazo. With his experience for centuries, he is the master deceiver. Achido KECHA diri KECHA puta dum gisi diri KECHA die no DIEKEPU grupo mo DIEKEPU grupo teni dino parsolimo da sikitri nisla mi die ZHAPU gisi asgo English do presawadi khado puti se pesali gadla Greg Laurie, author and preacher and author of several Christian books pugaja kan he
No doubt everyone is attracted to the feel-good qualities of God's love, forgiveness, and compassion, not to mention the incredible fringe benefits of eternal salvation. However, in our zeal to acquaint non-believers, including so-called Christians, with God's attributes of mercy, forgiveness, and love for sinners, we perhaps have gone overboard. Could it be that in our desire to make our churches more seeker-friendly and user-friendly, we have compromised too, and have watered down the messages delivered from our pulpits? In so doing, we have taken the teeth out of the gospel. The pure and simple message of the gospel that we are sinners, that sinners separates us from the righteous God, and that Jesus paid the price to reconcile us to God by taking our sin upon himself on the cross, has dynamic, explosive power. True Christianity involves commitment, servanthood, and sacrifice. It requires repentance, trust, and a lifestyle of holiness and obedience to his commands. Messages from our church pulpits needs to put more emphasis on God's attributes of sovereignty, greatness, holiness, righteousness, hatred for sin, the seriousness of the cross, the second coming of Christ, and the truth about hell. DIEKEPU gese copy hotzuki badi a personal experience kene seke zalasine. Abapo kehukipo youth seminar bunu azak khasidi vodipu integrity in the workplace. Ru apu chigwasie participant me po contract work muligatula prisabega jamigotsgacha the krime. Because without that, nowadays you cannot get the contract work, and to survive, you have to do that. My reply was, "Matosu chigaja putuzogajano leme. Su kirtamume morika tolesunu tesokagasa mul yegatsu putumogaja pumome. Kiwadi jisu kruskinu sega. Nomu akapumala pobu kriskinu semuame." Look at the cross and ask whether that would be an offense against the cross. If we know that it is an act of sin and knowingly continue doing it, it would amount to being an insult against the cross, making a mockery of the cross. Didn't he die for that? Did Jesus compromise? He prayed to God in the Garden of Gethsemane saying, "Apo medodoliro akinu tehi hao chuaji. Deri ame domona medo chilichi. Look mefagenie hidiagenie." It would be easier for God to simply say, like he did when he created the heavens and the earth, "Your sins are forgiven, you may go a free man," instead of letting Jesus die on the cross. I believe every decision that we make has to be made in reference to the cross and eternal values. God is a righteous God, and he will never tolerate sin. That is why Jesus had to die on the cross for us to pay the punishment penalty. Brian Rasner Pugaja, at the cross we see not only God's love, but the seriousness with which he takes our sins. At the cross we see not only God's love, but the seriousness with which he takes our sins. Mugo lepes sasagen poliro, po cruzginu siesidi porofa kapie, popo jinu kagasiki, siwe side igese diula, chau croke me yabe, siwe nton me dotslivi, teho simot tozo. Look, the firm pesenu jisue, popetaglo ki pugese diu, kezemo holasina. Then he said to them all, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Sasiepo ko peteki ke hupuri asemezigene poto pomeliwa. Muti sonhe poto po cruspedi asemeziliji poto pomeliwa
muti sonie po top cruspidi o simizilici si THEJA ke kriuro akemhe azim ko kibodi hanie ker chbadi Nakhro krogaja po kepu paru po sie Nise officer po cheyodi lukemeji pidahu Methamiro rogus sebebadi kabuisa nieme first hidie khasmu wero nie sedie pemu khasuro umele uker hezodaye mimhedi rogus sebebadi kabuisum sedi ketego sedi luoro kishije lebada hoisi sala abuki heisi shottu ho utheuri lukete gozolilho mu Unonobu ula tisie ke mejidumu shihezole sidi hindi hanigercha deritiunu Diethobu hugetsmi sikitze ke sebade Jisu mati tenie kerese keredinu pugaja hami neko kharu ke meru zeleli ke kilomanya ke kanuvoya gaja kharu meya mu chasu ro jiu temie ke krasu zevoya derike hinugo kharu Mere jiu sunu vogedo chaure mumi ho yorbi su mulia gajaso Tizlegaja jisu verse haunu ke divizadi die hau pume ge ledoya Eri uko hau migeja diebori luk numulia mususa mipo pocket sogachunu ke lagasumulia In the same context jisu luk kerese mefe kenye nusernu Parable bosadi pugacha hamhi verse mefe kenyino Sisiye porna ketsuri gezari fetese mi petadi Jerusalem vavoja Sitse mi pupuki nipu mi keduyo ke lageli zudume si Sitse pokuki neko kharu ke meru zele legato near yechiliji Anigo kipu tushito temi ke krasun legato fuhudo deri lelho Seki nipu Se kikha khalidaro nigo kittie thadi kikha ketudi nipu kikha khrebi hetchi iche po sieni ki anigo kirabunu vorsi simu ho idika ladato sieni sie hego onje machim hakyo vorzo muno he chagonu ripetha isito deri po sie anigo kirabunu vorsi simu nigo kesho chega jago to atheraji sinado Lastly Let us hear what Paul, the zealous apostle of Christ, has to say about the need for self-discipline in 1 Corinthians 9:24-27. Pothalanu gazidi ponubetesedi por hechdi Christa siji ZHAPU geche apostle Paulu utyo uketegremo kesho jezade kigechepo puyashi renyesekia Verse me fe dinu Tanki matsagzinu mikakra tanduya Deri mi porbi ja krangulia gaza ni simome Situe nirisu muligato la tazuzoji Rejime ke hubri mhapetenu uketegeria ugosu tsigeje shodaya gaja tsere muligato lazo siri ukoe shodali galfa fayazo sala awe sit tumodi tadmo mori akeme toboze ke vedmo ami petadodi ke noza akawagel hola a amobu sijachdi ke die sudoya Listen ke sebadi afadie bolesdi adzeker tsba afro arithmetic onko asiago mo English to grammar pathaya sidi NBSC no script ko kira mo gisi asi tumadari soko evaluate di ke krugada bunu comments ko te thula ge se muya mu he gosla ap siji bori thuk mejiya mo gile mi pori mo hala hole ge su ki puya neri popu ge
엉거하 뿌페레 토라가잖아. 레토르디 이치는 부수 시와가들라 시리레 받아야. Very simple language, more practical illustrations of a city. Pukersa liro si rapi si mamalia. Sala puperslije pupereaje si zubo pupuya musla atwa alesnu kisewadi. Afoji dover kiukin bagse nise pupersle pupereahe sigizubo pudomugi sigizubo ledi atwa alsen kisedi abanmadi sigizubo ledi azikr tsba zidiugo kize DIEKEPU, the truth about hell, the serious consequences of not living the word, leading to eternal condemnation, suffering in hell. Igechu kepugeli selido Catholic prefer look KEHRÜ verse KETHODIE serpo Lazarus muke new ni ZHAPU menopiste sala aprale tode kezedi Catholic nu Viseyie DIEKEPU verse ke kriko buri me hosasune Luke kerekne dienu pengu subo praises sigeja akezego anigo kipusido temo du kriwaris sim ha poris saligen jegeja niam hasoko priji deriani bu subo praises sigeja pusnikedo du krigowasi rikel lubie mizinu sholegevi ke kogabau priji KETHODIE 아니고 기쁘시도 프리졸리 Mark chapter 4 verse 히디에 세누 히디에 테타 하누 지에 스페셜리로 다클 후아지 지게니 프디 메다야가 뭐 미지우누게 레기 랄히디 케히누고 웬 제비고도 시로 피 스페셜리로 다클 후아지 Pigene vadi ke lubi mizinu sigwala ki lalhidi ke rinu gelwe nzevi godo jiun hiche nchepe sholiro ke lawaji migene vadi mizinu geleki mibu vadi ukabana foke dinu gelwe nzevi godo senu pokusida mo mu mirim hedaya mo mizie ke me torgaje tetchebogajla KECHA ke meji ke pokachla jisue ko me poribu tetchsunu bodato bodan shotto gachla bodie rese bodie krimuzo di hakopie uko tarhogesesus uko mule mizi ho kikim higezbuga hell is an actual place mizie baga togeje tetchebo mati chapter me fe pengu serpunu hidiopo 자자대들이 수서 프치스나 시로테미 노자이치디 보딜리고 베테 사포제 줄기지기 보자푸자이게 디보기 바도 시로세이 베테고 보마즈누 갱우 프레도 스키포에 코페미에 보테 먹어두누 테코고켈라 크리와게 자토이 보테미고 코케 크리와도 시디 보테 코고비에 보자 자실리에 무테 먹어비에 보비자 시와도 스키게 디 KEDIU pozaca KETHAGOWASE APO JABINIGO KETSUGO VOLDICI CIDI KI JU CHILE CENU NILA KESEBE BAGDA KEDIU REVIEW WELICI KIKILAMANYA AMERDORU NIGO PAPIACE ATERHERDORU NIGO PAPIE ABUKRIE ARSOCHIDORU NIGO APESOLI AMETODORU NIGO FEMINIBIE AWHESA AMHATSUZURU NIGO VOR ATEKESA AKE DIEKEPU nigo kivo isisedo seki kemi togola sibuki nipu he kigejibo no mergeto mudi kigejibo no mergeto mudi habien츠가 머리 노테 흙도 mudi habien bukriga 무히에 kigejibo no resochgedo mudi pesoli morino metododi feminibien 회수가 히에 kigejibo no hatse 머리 게디킨 와디 키vor가 이디케서 시도 지체게 디우시고기 아니고기 붙두시도 니고 아세즈 지리 하고 드누 게츠 토기 치스로 수 아기 치스다조 이시디와
Sisi po visa ketakoki niko resef kedako akinu to se satan mu po diligola ke sebigba ke chachi miunu wataji hell mizie dear house set to get King James Version Bible nuwa serekinie nguli dosi siro mizie je refer to get liro Bible nuwa kribudi hisro kini nguli do mu jisue po ke pata digunu tigigiri mizie je pupe kragosi va yetnie jisue mizie je pusi po mizie je puge sunu vogchme kramu uhu tegibado sunu pokusida mo mu miri medayamo sunu miwanu mehumeje bado ke chachi siza ke chachi miwabagaje tetsu sunu dizidiso delhege chachi ke chigado tetsu ke zogese ke zosnigete poliro. Why did Jesus die on the cross? To save us from eternal punishment, condemnation in hell. If there is no hell, then the crucifixion was pointless. Hell is an intentional place. God created hell for a specific reason. Metha Ziephrü sigile. Sisiye popo Vicha ketakoki niko resef kedako akinu to se satan mu po diligola ke sebegba ke chachi miunu wotaleji. Ugo Bible verse haunu nungugili terienu originally kepanapa sijabi temitsgedla mizie chishmo. Mizie satan mu po diligola ke sebegba ke chachi miwa techu. Mati Metha pengu serdi nungugili seki ke diu pozata ke thago se apo jabi ni getsugo volji sidi ki chile chenu niela ke sebe bagda ke diu view welji temilaro tigi ke dipo ke sebe ke to pu. Very eventually those who reject the lordship of Jesus Christ will experience the wrath and justice of God for all eternity in hell along with the devil and his angels. Dari potelanu temiki hupuri Jesu Christae nipu zogacha su pelema meliliro satan mu po diligo sedi kepanafa nupfo mu techau zega sedo. Yasigasa twin Metha kerpengu pugacha mu ke hupuri uza tubi ke riper lesedanu zegamoko ke hupie miziunu shwa. C.H. Spurgeon pusagacha man is hanging over the mouth of hell by a solitary plank, and the plank is rotten, and that is the fatality of sin ultimately. What a horrible thing it is. Charles Finney, 19th century revivalist poet, that in his preaching he dangles people over hell for 20 minutes before he offered them the grace of God. It is the message of the awfulness of sin which has the power to bring about true conversion. And yet it has been taken out of the gospel by today's church. Any so-called gospel that offers forgiveness without repentance or heaven without hell cannot be found in God's word. We are turning our backs on biblical truths in order to recreate a God who is more to our individual taste and liking. Charles Spurgeon pusagaja, oh my brothers and sisters in Christ, if sinners will be damned, at least let them leap to hell over our bodies. And if they will perish, let them perish with our arms about their knees, imploring them to stay and not madly to destroy themselves. If hell must be filled, at least let it be filled in the teeth of our exertions, and let not one go there unwarned and unprayed for. Nise Iralu pugacha
If I never spoke of hell, I should think I had kept back something that was profitable and should look on myself as an accomplice of the devil. Billy Graham if we had more hell in the pulpit, we would have less hell in the pew. Ibigo kera na fesru serapunu pugaja ke be. Ke krilamana ubu ke to siliga da si. Utho ukre uracha pumaro. Ke job ke mu vali ke do. Lo sho ke kribasam de. Deri unye ke tsigodo mu ke meri ke mito me pet mito me pet tsuya ga jago pe kawa ga do zode. KEHOULUOÜ masa jo zemudaro ZHAPU mi ke ni ke sediginu pongu meji mo tozdi dukriwaya. Siliro mi po uga banapun no me lida mutazibie chik masalidi ditchi dikogiliwa se mesakum hida. Mungu meji ro furi tigdamie sekiri posija reko zumome. Keklamanya KEPUSA amese asu chisido idipugese wasiba sesiri nipu butemigo nikechido silasa rido egaja uge panapun jenuledo egaja hakimichi egaja sepozo Peter kenu ZHAPU home nulegiwe relieve egajem he deri nipu zwe vordo di propagation due Jesus menotaliho. Siri pomye puri kadamodi petegubu tenuke di preligendela ponegi ponu chapigabazo. Telanu Isaiah hepengo pengu sorumutenie presidi andiatela chwado. Jehovah felici ponguligi pokilici popenoge baki kerzubu Poso vawale, mummetog mobu, ponulego vawale. Ugobu Jehovah ki vorle, pobu ukong mumesiligadla, pobu ukapanafuki la vorle, poe vapi zapisigadla. Kapanafu die, puga vogunu, ahunu, puga kra vazigowa, ke yigowa, sewaliro, kapanafu akjovasa. Mo ahonu pomendogem hedi pulieliro ke panabu ugo ke hupuri vapche per hilagase certainly aginu sededi nigobete zie Dr. Nise Iralu ndipugine tejangule nipubu jabie ntse matomogo giri kasashe tene ngo telanu mechu petekeze sitadi dilige viku hidekene anvie nipu keze tsali hauchilale Mun bello
kechatsilido. Kikrito nipu Jehova. No chidozo shuri nipu ngerhidi ha sevodi hego petro hero tsigeslam bisiwi. Nipu hego bu nipu ndize chigecha poteja pakecha hego bu sero krasidi. Nipu ndize nulhudo kecha ndiye nulhudo kecha no hego kruhisuji. Nipu hego kernzemi chidi nulhuli modo liro. Hego chimuzeli modo liro nipu Kekha himotza shigecha hebusu leke mesini gdola no chido hyo kruisuji ndi habu hego chepe fisha ndi habu hego cheke tepfisha ndi habu hego chepe koshidi hego bu disontie nipul huke pinu kokeli mi chidi nipu nginu hego nidi hego nipu kilho hosidi inzidi ndi hawa chumuze kili chuni gdola no chido jabi pette go chike li chulichi yom hato chi chike le ha no chido vorn jabu chike le bimo nipu no shokeli nipu ndi renekeli mo ndi chike ha ko pette bu mo zunu le ke se chili mu no za yi chili chedi ke tezie tete tur pette chidi jisu krista arhakeli zanu chasiawe amen baprila levi a macha pokine sidi ka zakeli su se chili do ugo ke hu polisi preba ndunye ukihu no runukemo asike tipo se ke sesha u ke hu ZHAPU po potivo ke ta su se chidi nigo me ke kari ke chadu ke khoyasha shia ba hu ugo kresar ko nigo ti su se pette khasidi ke khui ke sha ke hu sunu sala u kresar ko peje ke pekri ke su se chaba mugo ke hu puri ukr mu shize jere ko la ke ningu zono mu pono no la chaba je ke cha che do hawa sedi ke zala shia we Dili nuri tupi bade devi ugo ke hu ne zulu fule ke ta ko discipleship class ke kri ke chaba voya mu batch kropoliro ugo ko vi chiunu ministry class ke to chawadi mission class so bani mo vore muslanya ko body in the year 2024 batch ke to Zulu Filidi ministry class ke to bakili ko nigo petebu mission class hanu force je ke to se nigo pesis je april zame fe tefe muser vorke ze dio bazake ni muza se te ye ke ba diki class ha ko ba vodo musala nigo mission class nu hake ha ba ge ko nigo ki hu pori ha han le ba di vor press je ke to nigo pesis ya ko mu me krono go nigo no ministry class no bawa dadi mission class no ba mo le ko nyo me krono go kingu me jidi nyo ko no go encourage sa ko bu for ke sa ko ki pusu je ko ke hu mission hot no shiri kresar ko par pe visali mo biba mu mission class ha me yese ba hosna nyo ko bu ke chano ira graba mu kresar ko bu ho no force je ke sa nyo ko ke shia kini uliro ko satarin he tekrar ke sazedi ke chajade musala meza sinhe kise ke bate thanu baro ke cho hakya no ke chati bado ugo ke cha taze shika to liro rokono ke huyo ni pekrino ligise ni ligise mu kreseto ke ho ugo lai chaba mu ke hubri ke chati ha kono lavori krista ki hu lai cha mu uto lai cha ke chati se ke lisu se cheche ke cha se pesisia chedo ugo na pesisism hidi Zanuo Krotho sande honu Tanquist Zanuo Krotho go chedo ke som hatho go chego se vorsha mu Zanuo Krotho pete bishi chedo ugo la pa liro cha he honu AG libre chazugo new ministers hill new reserves Zanuo Krotho go cha meri go tsdi keseli du go febade sana ke hubri padi cha kreli ke pe Kroseno Zanuo Krotho go pete bishi we ke se pesisia ho nyo bishi